Kajing syak tangan uba adan basaya moit kalayat syakasingi kabasau, haduk kasingi satjan ka arpaunya utarik jambang haja arpaulai, handai ka sorkar jala kampat ai kanu gejubab neban khot yakren syakamit. Hagajing shisha ki menteri sorkar naduk ka kong amperin lingdo uba AL bat ki MLA badan hakal yang sensyar ka sorkar MDA tu kilawan ban jengok ya uba adan hagajaka ba upen long ya kajing syak tangan ban penbor ya ka sorkar ban penbet thamai ya ka reservation policy. Layu i baki pat ba bat ki kenhun seng bhalang baper kilaya kendo ya uba adan ban aimen siem habaro kini kisingi haduk mentah.